Good morning. Welcome ka dagitay taga Sarat. Nakimisa tatay muna dagitay taga Luna, Pangasinan, Manila, nyapay dagajayan. Jak malagi pa basta tatak Sarat mo diamon at dapat sabsabali nga nagapudji sampulanggit. Alaw may kay to agpakaammo ta agaammo ta yunto. Ako inulit ko di rabi tay sermong ko. Yay sarunwon mi nga bats iji seminaryo. Extreme. Adda nagtatayag 6-footer da. Adda met kay eskwelahan da nga yamo no 4'10", wano 4'9" laeng ti height na. Nga nalaing latamag ag basketball, ken nakantsaw latamet. Kaijay itrain da kayo agbalin nga lektor. Nagtrain kami nga agbasa. Na-installan kami nga lektor agbasa. Kalpasan nga aglektor ka agakulait ka. Nagtrain kami mga kasla ka dagiti akulait. Agpakomunyon magisimpa di jay table di altar. Kano schedule mo sikati agpakomunyon no nalpas kan nga nagbasa sikamot ti agpakomunyon. Kana era na daytoy kababasitan ijay klase da isu ti agpakomunyon. At tinulungan mo't adagiti dadumangam dagiti ka eskwelahan na nga natatayag napanda pimila o handa kumapay nga tugaw niya napanda pimila ijay batog na kidi agkumunyon da the body of Christ kunana ko maka haam nga jiimat inosarda jingiwat da ka amen kunana intil ay napay kakaasing nga mangigaw-gaw agkakatawa natin seminarista amom ti seminarista nga rod ka pag-aangawan da amin o daduma kakaasing nga mangigaw-gaw at si maruno mo di may sakas di mo lakatayag iso mo lain iso nga kakaasi di jay batit nga kaagkakaalaan kami mo laka amin dinalpas ti misa pag-roar da di chapel nakasutana da pay lang okay na yo kinamat na dagi duwa nga nagdadak lang nga nagbatit nga aging gana di panganan kasla nagbalin nga pag-aangawan kati pangaw-awag may gaming kanya na sak or saki saki yung or tabatit. So nga saki no kunami ko kunana man nagbatitan ko kunana man han na mga dakes kay kasla pag-aangawan laeng. Kastoy ni sakiyo basit jak amo no ti height na ta mga imbaga ni Apo Jesus awon pay mo pagrukodan ti height idi. Kakunana kayat na adu ti tao kayat na nga makita ni Apo Jesus. Sino nga taday ta nga Jesus? Ngam ni sakiyo aka nga ordinaryo nga tao. Baknang nakabakba nang taagsingsinger ti buis. Haan lang nga agsingsinger iti buis. Pangulo dagiti agsingsinger iti di super rich ani sakiyo. Nabaknang kakayat na nga makita ni Apo Jesus di na pala imbaga dagiti kakadwa na nga walinan nyo man tadalan takitaek. Haan iji lumabasan ni Apo Jesus imo na iso na nga nagtaray. Napan imulit ti may sa akayo si Komoro ang dijayon nakangataon or orayon na nga sumangbay na Apo Jesus. Idi makabatog ni Apo Jesus na may mayat nga rod dijay English na kakunana ni Apo Jesus ka hey sakiyo saki come down I will eat your house kita na kanan di balay na niya I will eat at your house kunana ti English niya ngam kunana mo ti Ilocano inlaglag andamot umayak ijay balayo gamti English kunana I will eat at your house I will dine at your house kunana umayak mangan ijay sabali ti Ilocano ta umayak kunana kadi jek imbaga na ti English ke umayak mangan ijay balayo bimma ba ni sakiyo in welcome na ni Apo Jesus ijay balay na idi na welcome na ni Apo Jesus mangrugidan nga mangan ne, nakita mo dagitay kritik, dagitay mamarites nga chismoso. Apa yang nga makipangpangan kino man nagbasol dayta. Ngungutan ko man ni Apo Jesus mo tabat ti kulengan. Ibagada pa mo lang ang niya kay ki di meteng kunanan naitagan nga rod dayjay. Kanya ti kunana ako ay nagsauni sa kayo kunana no adda Apo kunana ining pablaak nan. Ited ko itinapanglaw ti kagudwa ti sanikwak. No adda sinaor ko isubliking kwa na mamimpat kadagiti, mamimpat times 4. Kadagiti nakaalaak, dagiti sinaor ko kunana.
Da kay kumama nga nakabaybayag ti utang nan ko nagbayad kayo ka times 4 niya. Karon nak jay pay nakautang mo tinatangtang set. Kakuna ni Apo Jesus ken kuana tatangal daw dimteng ti pan nakaisalakan ditoy abalay. Wow. Dimteng ti pan nakaisalakan iti ditoy nga balay anak met ni Abraham daytoy tao. Padasen tay nga sigkasig kayon no nya tinapasamak ni Sakayo basit han nakang makita ni Apo Jesus gapot adu ti makalinged nagtaray napanje kayo ti sikomoro. Dakkel ti tulong di sikomoro. Isu ti instrumento tapno agsarak da Apo Jesus kenni Sakayo. Isu nga no daduma adu dagiti instrumento iti biag tayo tapno agsarak tayo kenni Apo Jesus. Isu ti nagagdanan na, isu ti imulyan na, isu ti instrumento tapno mapansin pay ni Apo Jesus isu na. Kano daduma ti instrumento, adamo ladtoy dagiti instrumento ti pannakisinarak ti kenni Apo Jesus na daduma. Kala ko man bakit mo? Inta makimisa, unana ko ma. Masadutak, agar arbis. Ilamay kakit, hindi ka lang makonsensya nga. Mabalim mga instrumento, isuna ti sikomoro, tapno agsarak kay manan kini, wala di baliktad mat. Nagmumuryot ni bakit mo, intan ang makimisa bakit. Kabulanan na, madiak nga matudwan. Kaya dakas manan. Ingkaki din, patpatsem. Kuna mo yun, instrumento. Ore ka dahi bagyo, di mat. No daduma, adda nasakit nga itid na. Ngam no daduma, adda mo ila ibagana nga. Instrumento mo, lata makisinarak takin ni Apo Jesus. Hoy, sobra ta bilagmon. Oray Domingo agbilbilag ka, goray ka man ta pagtudwak, ngaw mo maobra, ka makimisa. Kumanudkod ka ta, nagibilag ka, naginit, nagibilag ka, nagtudaw, idinaakas mo, naginit manan, gibilag ka manan, inakas mo, ay paltog ak talangit ko na najila ka dyan. Paltogan na kan langit na nagibilag ka agtudaw, akasin na aginit. Kano dadto ma instrumento mo ala daytoy. Ala hantay mga paggugusto adu dagiti kakabsat tayo nga marigrigatan nalayos nadidigratat ta ngam no dadto mabalin pay nga isu ti usaren na tapno agsarak tayo ken kuana. Oray ka dayta sakit tayo no dadto ma. Di mat no kapigpig saam. Alay, tubay tao, minalam, ala, aso tapulutan, alay, kaan. Inton nga mato ta kolesterol mo ko, apo, pakawanan na ka. Nagkararakan. Inton na medyo ko napabuungang kanta, anya dati nga, agnanap, dati agbibunag tapingping mo na, delikado dahil. Ingka kano kunwari agin pabablad kem, gonggunam. Kano dato mauray, even in our sickness, mabalin nga iso ti sikomoro, iso ti instrumento na tapno, agbabawi tayo, sumrek tayo manan kini Apo Jesus. Nagsarak da, maikat na, nya pa iti sumarono, apa yang imuli ni Sakayo ijay kayo. Basically because adda ti nya naganan, adu ti may mangsera. Adda dagitay nya naganan nakabalandra nga daddadakkel nga tattao ngem isuna. Kano dadto man baliktaden tayo no dadto ti sikomoro no dadto ma adda kanya tayo ti balandra. Anya dayjay adda dagiti mayat nga makakita kini Apo Jesus no dadto ma datay met ti mangbalbalandra. Datayo mati mangbengbeng tapnohan na makita. Kunak ngarod ka dagiti imay nakilanabal di rabii. Kalpasan nga impaspasyar dati ladawan ni Apo Santa Maria nagsanto rosaryo da kadagiti sisisa da. Instrumento kayo kaslada kay ti sikomoro nga nangidanon kini Apo Santa Maria tad dati umasidig ti relasyon dagiti tattao kini Apo Jesus. Ngam no dadto man no haan nyo na alwadan da kayo malaeng tinang bengbeng da kayo malaeng tinang serra diya asidag dagiti tattao ken ni Apo Jesus. Taapaya wala pang kay nagsantorisyon yung agpaiso nari nada
nari nayo, na idanon nyo Diyos, usto nga meaning na, wano, kanagarod ka, dagajay duwa nga nang idaulo, agka-aroba, Ave Maria napno katiga, Santa Maria nga, nadagdag sin Diyos ang batyo may sa, ay handa magayam, agsarsarita, agkaapaanda nga, hindi pa nagsantura sa Diyos, agkaabay na nga, aglulwalo, kumakit-kita dagiti tattao, or peke, di pa nagsanturo sa riyam, apaya, kung nagsasao ka kinlakay mo, laklakayan, bartag, napang ka nagsanto rosaryo, nagabungot kang ka, Ave Maria, napno katig, apay naluganan ka, nakalamlamuyot mo di sa unan ka, da nga ino agsasao kinilakay na ka, nakauyuyong mat, dengdenggan mo, gati ka aruba, ngamno aglualo ka, abo naglamuyot ka, makakitang nga orayin, Santa Maria, nga ina ti Diyos, naglamuyot, di nakadanon di maikatlo nga misteryo, naangot na di pansit, nagkiraos di dyan na, 120 kilometers per hour, Ave Maria napno katigrasyon, Santa Maria natin, Ave Maria, pimaspas, isuti ko na, da kayo, mabalin nga da kayo ti si Komoro nga nagidanon kini Apo Isus kanyada kadagiti balbalay or no baliktadem baka da kayo laeng tadi da kayo mo pinati sa akto la makimisa sa akto la makirosaryo no masukatan dayta nga mangidada ulo apaya peke number 1 nga maritis di ka aruba para ilid ti Santo Rosario kasano nga pagtipunem. Isunod at duma, nasaya at no nakatulong, wano si kamote, nakasira. Anya ti rason no apaya nga namit ni Sakeyo ni Apo Isos. Apaya nga nagsarak da. Anya ti main reason na. Inakseptar ni Sakeyo nga basit isuna. Haan na nga ingkarit, di ka baulan na nga sumulsel, nga mapan makiinagaw no ayan na ni Apo Isos, inakseptar na nga abasit iso na, iso nga imuli. Kakasimakan niya tayo, di damer pa nga akseptaren tayo, anakapsot tayo, akseptaren tayo nga awanti gawgaway tayo, akseptaren tayo nga hantay kabaulan amin, mangnamnama tayo ti grasya ni Apo Diyos, di ta nga agtrabaho. Dita nga agtrabaho ti grasya na. Uwangar ti kunakon, kayam ti agtalon, napintas ta talon mo, nalaing ka, amom no ka anong nga padanuman, kada ispreyan, kada abunuan. In the end, agtalag kan tulat ta umararaw kan tulat ta kini Apo Diyos apaya, uray ka no kabakbagadan ta dawan no, imay man tabagyon. Uri man kano kabakbagadan na no, imay manta, di tayo mauawatan nga didigran. Iso nga, agtalit-talit na, akseptaren tayo, ti kinakurang tayo, di tang agtrabaho ti grasya ni Apo Diyos. Iso nga, nagsarak ni Sakeyo kin ni Apo Isos. Nga imuli ni Sakeyo, taapaya, inakseptar na nga basit, iso nga napan imuli. Iso nga, akseptaren tayo, nga adot kasapulan tayo, babaan ti grasya ni Apo Diyos. Sumaruno nga pasat na, in welcome na ni Apo Isos, iya nagtibalay na. Baka inaldaw mga agtok-tok-tok ni Apo Isos ta pusom, itabalay mo ngam dimot paspasang bayan. Baka kanayon na nga kayat nati sumreg, itabalay mo ngam hamo paspasang bayan. Amo yun, di istorya di jay, imbaon ni Satanas dagiti demonyo na dito'y lobo. Diyak amo no, sino kada kayo dagi jay. Imbaon na dito'y lobong, agkukontes da. Nya na ganan in kay riribukan ti lubong. Aramidan nyo amya kabaulan nyo ta maikat ti pamati ti tao. Gimaysa nagsubli di langit, inya ti imbagam kadakwada, imbagak kadakwada nga awan ti Dios. Anyos usdo data hangka mangabak, maikadwa anya mo ti aramidam imbagak nga awan ti langit, isong aramidan dalat takay kaya da, awang ka mangabak. Di maikalo nagchampion, inya ti imbaga na inikak ti nagado at trabaho dagiti tattao. Awanan oras dang agkararag. Kinurunaan ni Satanas ti dakdakkel asara. Kasi makanya tayo, nakabisbisi tayo, nala 24/7. Awang pay oras tayo nga agtugaw nga agkararag kin agyaman. Uray Domingo Allah naggagaget. Awanan ti oras. Mapukpukawan ni Apo Diyos.
Baka kaya mo ni Apo Isus ti sumrek di balay mo wuno si kangam hangka nga umay naka balunot taruangan mo tabisi ka nga rod. Iso nga ni Sakeyo in welcome na iji balay na. Idi in welcome nan anya di jayan nasarakan ni Sakeyo kini Apo Isusen dadtan ti transformation nagbalbaliw 360 degrees. Ni Sakeyo aswitik ni Sakeyo ang manang gundaway, ni Sakeyo ang managing bubukod, iso nga nagbalin nga nang binaliktan nan, anya dayjay. Ited ko, ti kagudwa, ti sanikwak kadagiti amin anapanglaw. Wow! No, adda sinitik ko, pamimpatek. Day di man naging bubukod, nagbalinan nga managparabor. Day di bagbagi na pampanunutin nan, sabalin ti pinanunot na. Pagayatan ti sa bali ay pagimbagan ti sa bali ti pinanunot na. Kuno kitaan tayo kakabsat, i-apply tayo itibiyag tayo. 500 years nga imay ti Kristyanismo dito'y pagilyan tayo. Ayan tayon. Si kakadini Sakeyo nga tartarigagayam pay lang nga makita ni Apo Isus. Wano dagiti mayat nga mangkita kini Apo Isus kasi katimang ser-ser na kadakwada. Or ni Apo Isus kayat na agtuk-tuk-tuk ti kada pamilya kada puso ka di makastrek gapota sa bali pay lubong tayo. 500 years kuna tayo nabunyagan tayo, nakimismisa tayo ti manutawanen, nagkumkomunyon tayo, na amin nga organisasyon nasalian tayo. Kuno ti pampanunutan tayo kasla tayo pala Sakeyo nga managing bubukod adayo tayo pay. Dapat kumaday to'y after 500 years anya kumati ibagbaga tayon. Apo ited ko kadagiti napanglaw ti sanikwak. Bunga ti ayat dato yan, pamatin. Apo no da sinaor ko, ited ko kingkwana. Ti kumaar aramidon tay tatan after 500 years komisyonen. Haanan nga di, panangam ammo pay laki ni Apo Isus, apo nakabaybayag daytan. Di tartarigagayan tayo pala makita ni Apo Isus, nakabaybayag datang kumkumunyonan tayo pa yan, makimismisa tayo pa yan. Ti ko maibagbaga na taptan ka, dadtuya kon agmismisyon, gaputan nakaunagan di jay pamati. Isong agpili tayo i-check tayo ano ayan tayon. Sakeyo agtartarigagay, uno si kumuro ka nga instrumento ti panagsarak ni Apo Isus ken kabsa mo, uno si katibalandra, uno sabben, iti pan nakakita da. Or si kamot tay marites nga mangdildilaw nga nakipangan ni Apo Isus kadagiti kung kunada nga dakes. Uno Sakeyo nga nagbalbaliw. Basit ni Sakeyo, dakkel tinaala na niya, ngam di pa nagbalbaliw na dakdakkel nga amang. Ngam di dya innala na. Ala awis kakabsat, i-check tayo di bagbagi tayo, adinno tayon. Kabailam nga ayatin ni kabsat mo, kayam nga itid ta amin ta oras mo, talaing mo, sanikwam tapno agbenepisyo ti panagbiag na. Ngano ti pampanunutem kasi ka, agbagyo ko mamanen tapno adayo ti adu ti ayuda. Ay sus anya mo data nga panagpampanunuten. Imbes nga isakit mo ko ay kahaan Ala i-check tayo di puso tayo no ayan tayon. I-check tayo di na tayo no sa dinno ti ayan tayon. No nasarakan tayo ni Apo Isusen, ited mo, ti misyon, nasarakan ni Apo Isusen, agserbikan kadagiti tao na.